Oras selamat pagi, Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimai jalo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogotol. Pasada hita hurta mertongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami bamu Tuhan. Bani ganupan biar layakmu na ipatalar ham jana yusehon ham. Ibagas parguluhan nami siganu pari. Bani panurang sogoton pe. Bani nasi holomukah horja nami siganu pari. Perlu bema buhai ham jana torang ham uraku pikiran na marhite hatamu asi barang ahape si parayakon nami si horjahon nami saganjang niarion tetap maronjolan bani hatamu nama pasing ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus rigapan siganu pari bata bani panorang sogot niarion hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2022. Hai matar surat bani buku Yesaya bindu 40 ayat 21 nama katahon sono seng horahan sidia sanggah nabi no bahon ni ai sidia kun halimisan ibahin dubah mabaor humbani dulu batu bani sidia batu gingging ibolah gabe marbaoran mabah bani Ari parpudion bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus langkado minak makan tene halani aima ase pitangar hita barita sona halak mersosak-sosak bahkan adong na luka ugahan halani asibui dapotan minak makan natotu bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus on ma contoh na etek tumang pasal sitaronon ni jolma bahasa perlu tumang do hape bata minak goreng sonah asibui hita tene mangan atape mandaihon namatin ibagas parguluhan tahun marhitehon ni si panganon tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus marhitehon ni rigapan siganu pari bata bani panurang sogoton atani nebatana tersurat bani Yesaya 40 ayat 20 sada adong do hape ni haguluhan atape parguluhan natang si parahan aima anggo dumma langbe porsaya atape tenger uhurta bani nebata halani hamaholon atape hasusahan edopa konhita ibagas parguluhan tasiganu pari. Natutu lang ipar na lang kita bahasa pandemi COVID-19 siya humbani mukah ni tahun 2020 das kubani tahun 2022 makkorhon hasusahon tene jana makkorhon haparingiton ibagas parguluhan ta. Tapi pardiati hita bapenang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus sasitong ni ahadon na iha porluhon hita ay maningon jelas bata pribadi lepas pribadi terlebih maay sebagai halak na porsaya hubani Tuhan Yesus na ijadoy porluhon hita salose haganupan persoalan pasal pandemi COVID on atap salose haganupan dosa-dosata ilobe-lobe ni naibata halaniaha bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus persoalan ahape ibagas parguluhan taon langadong nabaggal tu ay bani naibata tapi ang ubata persoalan na etekpe boydo ay gabi baggal tu anggo lang marhasoman jana lang marhatengeran niur hita bani naibata terbukti do ay songon pengalaman ni bangsa Israel isobut bani Yesaya 40 ayat 20 sadaon bahasa aha na ongga ialami bangsa Israel bani panorang nasalpu atape bani panorang parguluhan ni opung ni sidea sonahan ne bata mambubai opung ni sidea luar hun tanong masir jana pasir sirhon bahum bani dulok batu sanggah madalan ma opung ni sidea ihalimisan hal na sarupa bahenon ni nebatado ay hubani bangsa Israel sangga iboban nebatama sidea luar hun habuangan Babel artini ay naporlu bani bangsa Israel ay ma
ase totap sidia mangida. Bahasa dauh do bagalan kuasa ni nebata humbani kuasa ni Raja Babel na manggodoh-godoh sidea na mambahin sidea gabi jabolon itano habuangan Babel. Natotu marhitihon ni ai marubah mahahuron marubah mahumani pangarapan sonai age haguluhan ni sidea marhitihon ni pangarusion apa tenger nihur nasi sonayai mangida bahasa langkap ini halani guguh ni Babel ay ase tartaban sidea tapi halani dosa ni bangsa Indo ay mambahin ipaturut ne bata Raja Babel atape bangsa Babel manaban bangsa Israel gabe taban-taban i habuangan Babel ay natotu sonai ma bangsa Israel mangidah na masa ibagas parguluhan ni sidea na perluba ni sidea ay ma ase hauhuron ni sidea ase haporsayon ni sidea tetap lokot hubani idop nihur apa kuasa ni nebata halaniaha halani izin martenger nihur sidea bani kuasa ni nebata ijai manebata pasir sirhon aha na perlu bani sidea jana ijai mahoma nebata mamboban sidea mulak hun habuangan ai hutano kanaan natotu tenger niur nasionon mahoma na perluhon hita itonga-tonga ni pandemi COVID-10 sion Bapak Inang memang tongon perlu tumangdo hita maluah atape perlu tumangdo doh pandemi COVID on hutonga-tonga tapi lebih kuncai use maningun doh do perlunan bata ase ne bata ase hidup nihur ni nebata ase holong ni nebata tetap marian ibagas uhurta ase barang ahape na iho perluhon hita atap sonahape horah ni uhurta maka perluhon haluahon ibagas pargoluhan taon parlobe ma bahen hita Tuhan Yesus nagabi batu gingging harokan ni bah ibagas parguluhan taon ase Tuhan Yesus ma na pamalumkon horahta ase Tuhan Yesus ma na mambahen maluah kita humbani haganupan ahape na boy mambahen susah apa pikiranta halaniaha Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus halani pita ibagas Tuhan Yesus dohasa boy jupah kita hamalumon humbani haganupan namasa ibagas pargoluhan taon halanyai anggo horahan hamnuan bani bah minum ma bah tapi anggo horahan maham bani haluahon bani tunduimu horahan bani haluahon ditunduita humbani pandemi COVID-10 sihaon bahin hitama Tuhan Yesus nagabe batu gingging bata ibagas parguluhan taon amin martonggo makita terima kasih mabamu Bapa marhiti hatamu ipatakas kam pasal haluahon daging pakon tondo nami pita jupah kanami ibagas anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami halane Bapa ipasirsir hanami ma apa pikiran nami gabi yanan anakmu Tuhan Yesus Kristus sonai age tondumu nama pasingin naman rajai apa pikiran nami asiboy tongon ididah jana idaihon hanami hanuahon na humbamu agepe itonga-tonga pandemi COVID nuan parguluhan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amin. Hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa persoran ni tondoi na passing ma nama kasomani na siyam haganupan amin. Oras mo bata ganupan Bapak nang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus tetap mahita margugoh ibagas hidup ni hurni Tuhan janah tetap mangarap bahasa Tuhan Yesus dotong-tong nagabe batu gingging haluakon bata na pamalumkon horahta ibagas sa ganupan parguluhanta si ganupari. Shalom.